Nanone reka nongere mbasuhuze mwese mukurikiye amakuru mashya Plus, tugarutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru avuga ko ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uri ku butegetsi, yavuze ko nubwo hari inzira y'ubuhuza n'ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kurenga ku masezerano y'amahoro, mu gihe nta ngamba zikomeye zifatwa n'umuryango mpuzamahanga cyangwa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, ubona ko iri kugenda ireberera mbega ica ku ruhande ikarenza amaso ibikorwa biri gukorwa n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri ni itangazo rikomeye cyane rero M23 yasohoye, igaragaza neza ko ababifite mu nshingano batari gukora ibyo bagakwiye kuba bakora, banenga cyangwa se banafatira ibihano bikomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi bitewe n'uko buri kurenga ku masezerano ayo ari yo yose yashyizweho umukono, ndetse n'ibyaganiweho byose. Ubona ko ubutegetsi bwakomeje kugaba ibitero ku basivile, by'umwihariko abari mu bice M23 yamaze kuba yakigarurira igenzura kuri ubu ngubu muri Minembwe ndetse n'utundi duce bwo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubona ko ibintu bikomeje kugenda nabi. Nanone kandi ni mu gihe abaturage bakomeje kwicwa n'ibitero by'indege n'ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Kinshasa bikorerwa mu duce dutuwe cyane, aho bakunze kwibasira abaturage nk'uko twagiye tubigarukaho. Ubona ko batabyita cyane cyane ku birindiro bya M23 cyangwa se kwirwanaho bafatanya, ahubwo ubona ko bari kubigaba cyane cyane mu duce dutuwe cyane n'Abanyamulenge. Bagize bati M23 iributsa ko iri mu bagize inzira y'amahoro kandi yubahiriza amasezerano yasinywe, ishimangira ko amahoro arambye adashobora kubaho hatabayeho uruhare rungana rw'impande zombi bireba. Iri huriro rero rya M23 kandi ryanenze cyane icyo ryise kutubahiriza amasezerano kenshi na kenshi bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse no gukomeza guhitamo inzira ya gisirikare mu buryo bunyuranyije n'ibyemeranyijweho mu biganiro bagiye bagirana hariya i Doha muri Qatar. Ubu ngubu byamaze kuba byakimurirwa mu Busuwisi, ndetse iri huriro rivuga ko bidindiza icyizere kandi bikabuza iterambere riganisha ku mahoro arambye ishobora kuba yagerwaho hagati y'izi mpande zombi zihanganye. M23 yanagaragaje impungenge ku myitwarire y'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ifata imyanzuro isa n'ifite aho ibogamiye, ivuga ko ibyo bigabanya ubwisanzure n'ubutabera bukenewe kugira ngo inzira y'amahoro igerweho, kuko umuntu adashobora kuba yagerwaho cyangwa se yakubakwa ku busumbane cyangwa ubutabera bugenda butoranya butonesha uruhande rumwe. Iri huriro kandi rivuga ko ukwizerwa k'umuryango mpuzamahanga gushingiye ku ihame ry'uburinganire, kandi ko uburenganzira bwa muntu budakwiye kurengerwa kuri bamwe ngo abandi bwirengagizwe, kuko ububabare bw'umuturage wese muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba guhabwa agaciro. Cyane cyane ibi bakaba bivuze bagaruka ku bubabare abaturage batuye hariya muri Minembwe ndetse n'utundi duce twamaze kwigarurirwa na M23 bakomeje guhura nabyo, mbega bitewe n'ibitero bagabwaho n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'igihugu cyabo. Iri huriro rya M23 ryavuze ko rizakomeza gukusanya no kubika ibimenyetso by'ihohoterwa rikorerwa abasivile, kubera ko buri wese wahohotewe akwiriye kumenyekana, buri mubabaro ukumvwa kandi ukuri kukazagaragazwa, mbega ugashyirwa ku mugaragaro. Abakoze ibyaha, mbega abakoze amarorerwa bababaza abasivile bakazabiryozwa. Basabye kandi umuryango mpuzamahanga, abafatanyabikorwa bo mu karere n'abafatanyabikorwa b'amahoro bose gukorana ubunyamwuga, kutabogama no kugira ubutwari, ndetse uvuga ko ejo hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hadakwiye kwitambikwa n'inyungu za politiki cyangwa iz'akarere, kubera ko kugira aho umuntu abogamiye mu gihe by'akarengane bishobora kuba byafatwa nk'uburyo bwo kugashyigikira, mbega ko umuntu yaba ashyigikiye ko ako karengane gakomeza kubaho. Iri huriro kandi rya M23 rivuga ko amahoro ya nyayo ashobora kuba yaboneka gusa ari uko biciye mu biganiro byubakiye ku kuri, byubahiriza buri ruhande kandi birimo bose. Nanone kandi bavuze ko witeguye gushyigikira gahunda iyo ari yo yose igamije kubaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishingiye ku butabera, umutekano, ubwiyunge ndetse
no kubana neza hagati y'impande zombi ndetse n'abaturage bose b'iki gihugu. Mu magambo yabo bagize bati amahoro asaba ukuri, kuri gusaba kutabogama, kandi kutabogama niyo nkingi y'ingenzi y'igisubizo kirambye kugira ngo amahoro akomeze asugire, mbega impande zombi zishamiranye zibe zakongera kwiyunga, amahoro agaruka no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko ariho hakomeje kuba hakibandwaho mbega ibitero bikomeza kuhagabwa bitewe n'uko ariho iyi AFC M23 igenzura kuri ubu ngubu. Kanda subscribe wongere gusubira mu kanya.